Darulun kondisi terkini Desa Masjid Teping Punti KI Yellow man. KI Yellow. Ada orang muda. Hah? Takut. Nah, kondisi terkini Desa Masjid Teping Punti, Saudara Lun. Ya, mana itu belum kurung. Pemerintah lambat sangat. Airnya begitu deras, Saudara Lun. Mana ya tu pemerintah le. Jino Long berada di posisi pah di itu benih tu jebol bahasa Jino. Tapi hal lepas dia tadi. Air sangat deras.